sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! May mga ganaman sa ato na mag-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Sabado kita karon nga presentation, Marso 14, tuig 2020. Aksyon Hotline! Panic buying amo ina ang isa sa sitwasyon nga makitaan dito sa Metro Manila o maeksperiensyahan kag diri sa aton sa Negros Occidental sa syudad sa Bacolod to be specific. May amat-amat naman no nga pagpangumpra kag ginahimo nga pagpamakal halin sa pagkaon pati na sa mga kinanglanon sa pagpanglimpyo bla na sang aton sini palibot o kung sang aton sini puluyan ang ginagamit nga mga sanitizer pakadto sa alcohol amat-amat na nga ginakulang kag ginakumpra sang publiko. Aksyon Hotline! Resulta ini sa gihapon sang ginakabalakan nga COVID-19. Now, i-check ta karon because diri sa Metro Bacolod may ara sang panibagong executive order nga ginpagwa ang alkalde no sa syudad sang Bacolod angot ini sa pagdumili sa posible o kon patigayonon nga mga pagtililipon no kag ginadumilian man sa idalom sining panibag-o nga executive order ngati ang tawo ya magsigi kadto sa mga lugar o kung pampublikong mga lugar ipaklaro tanang karon sa mga city official staff. Aksyon Hotline! Kay gusto naton nga mabuligan ang publiko para ma-aware man sila o kung may ideya man sila parte sini. Nauliyog lang ko Aksyon Dos, Timbra noon, tapos si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Para nga makakuha kita sa nga pilag ka ma-update angot sining balita. Aksyon Hotline! Now, ari pagiday, kundi may lockdown sa Manila. Kung may lockdown to, kag sa pizza, 15 mag-umpisa o buwas nga adlaw Domingo, nga hindi na ang pag-travel sang mga eroplano, no? Ang mga barko, no? Dumilian na. Tiyari ay, tanong matabo sini ang mga nagalin sa Metro Manila to karon nga maghingagaw pa uli alimbawa kung may kadto sa probinsya anong pag-entertainar ta sini sa ilaman. Aksyon Hotline! Anong balambot ang balon ang guidelines sang national kung parte sa sub-level 2 nga kategory nga ginpaidalom na. Kay actually ang guidelines ni amo nang ginahulat mo
what will happen? Dano actually matabo sini kay sa sub-level 2, may mga report nga automatic, hindi na pwede ang mga misa sa mga simbahan, ang gathering. Hindi na dapat ini pagpatigayunon pa. Aksyon Hotline. Di gusto na to ni Baloon ina nga mga update mga ka-aksyon. Aksyon Langkoy na Hotline. diri sa lokal karon kag paano ta mapasiguro kay subong ang publiko bisan ano naton kambal nga hindi ka mo magpanik ay magpamati kamo kag para may guidance kamo kung ano exactly ang kamaturan parte sa sining COVID-19. Tigaling pumuluyo, iyawan ka makabasa gani kapin pagi sa Facebook sa mga informasyon nga makuha nila, asos. Perti gaya-gaya lang daw ang iban diri ga sinala na kung anong himuon nila. Aksyon Hotline. Alas 8:09 na Aksyon Radio Philippines Standard Time sa gihapon Aksyon Hotline with Aksyon Art Tayhopon. Back up man naton karon iyang aga. Aksyon Henry Espulgar sa technical side kag Aksyon Doril Cabato kag araman si Aksyon El Rey Dotilios. Online sa hotline. Online sa Sa karon taman karon sa bahin sang mga mamumugon lano ang sa mga workers lalo yang ila sining nga sitwasyon subong right after sa sining mga nagakalanabo because of the COVID-19. And joining us this morning is no less than the Vice Mayor of Bacolod City, nga mo ang tagpamuno man sang Interagency Task Force or Chairman. Vice, morning. Yes, Aksyon Art, may yung aga. Din may yung aga sa atong tagpalamat. Thank you so much for the time. No, ginagaan ta pagig ka kay gusto ko ni gilayon maka plastar no kag makasugila non sa plus pagid subong nga kung maglibot ka sa mga grocery stores, sa mga department stores, ang publiko hindi mapunggan gid ang kinumprahan na subong kag pinaklanay halin sa pagkaon nga tinipunay pakadto sa alcohol hindi hamak vice ka observe ka man sila. Yes, Aksyon Art, nakita na natin na ang sitwasyon nila. Kapag ang social media, pagkakadasik siyang kuano. Tungkol siyang mga technology. Even in America, kita mo mga establishment nila, wala bilin. So, ang tao nag-resort to panic buying. So, request ko si Councilor Cindy, hindi naman ko konsyal mo. This coming Wednesday, siguro mapasap siya siyang kuano. Anti-hoarding and anti-panic buying ordinance. Okay. Temporary in nature and subject for review from time to time. Action Art. I-penalize na ang mga negosyante, tablang oportunista na i-hoard nila ang goods para mag-iwat sa market. Then kung ang mag-iwat na ganit sa market, normally may law of demand and supply mo. Kung ang supply mo wala na, so kung wala na sa market, ang supply mo, may scarcity of supply na. So ang tao, minano kamahal, Mabakal. nila. So mo na siya, mga oportunista, mga negosyante, i-penalize natin ina. Then ang publiko naman, anti-panic buying ordinance. So, diriya way kaniya penalties, but ilimit mo ang iya pagbakal. Okay. Pero sinakaroon, standida, tikunda mo kaya kwarta ya, ubuson mo dahil ang alcohol sa estante yan. Kaya store mo sa imo balay. So, which is not good also. No? So, yun na, ang istorya kami niya si pwede na makuhan siguro, no? First, second, and third. But feeling ko, in 1 week's time, siguro mauman mo na Councilor Cindy, ma-call ka lang. It's very important ang public hearing para makabalota, makuha sa sentimento. So, ang ating consuming public, i-representar lang sa barangay official. Then, the following day, nag-hearing ka, invite mo mga supermarket. So, sila man yung makakontrol. Okay. Kaya ang stock sara man sa ila. Amo ni siya ang isa siguro sa mga measures na doon. Nga ang goods hindi magmahal at hindi madula sa market. Pero
sinibla siyang thermal scanner, may nabaligya siya. Mm. Pero nabaligya isa dua. Pero ang patungan niya siya 4 times. Kaya balaan niya, yung demand ang needed siyang kanan. Okay. So which is not good action art. Mm. Another thing, may meeting kami sa Monday sa Interagency Task Force. It's good na si Gov Aksyon Mm. na deklarar ng tanang passengers andun sa Manila. Mm. Ina nga bagay na ang na. But kita niya na siyang DOH nga kwan, issue nga daan. Okay. The part na siya siyang imo community quarantine, di ba? Mhm. Part na siya nga ang tanan mo nga kwan na tanan nagasulod di sa aton subject si kwan siya Mm. persons under monitoring. Hindi lang Okay. kami sa Manila, even sa Cebu, even sa Oriental. Okay. Kaya dito, hardly hit man itong, hindi man hardly hit, may ara to positive sa Oriental. Mm. So, dapat may, amo nang mitingon ko siya Monday, ako na nang ma-recommenda mo kay under na sa jurisdiction ng province. Aha. Then, maka-suggest kami. Okay. No. Kay Govlaksyon, dalayawon na kuan na EO action art. Yes, sir. So, Ari Vice, no, kundi starting tomorrow, ang sa Manila, ipatuman na ni ang ginatawag nga community quarantine no, dito sa Metro Manila. No, gina-expect nga basi may pila ka mga ari diri ang ila nangin tumandok o tumandok sa aton probinsya, tumandok diri sa Bacolod. Nga bangod sa kalawigon balasar sang community quarantine dito sa Manila, actually ang mga airport sa mong ginutok kay luyag magpalauli is probinsya nila. Now, paano naton i-consider man ang mga passengers nga maghingagaw pa uli diri sa aton sa Bacolod and Negros because of this lockdown o because of this community quarantine dito sa Manila? Yung last plane out nila karon sa gabi, last flight. Aha. Diba? Last plane out nila from Manila or from Negros. Mm. Kaya tomorrow, masugod na ang cancellation or stoppage of transportation sa tao. So, on the part ng province, isuliton ko dalayawan yung binimo ng Govlaksyon na considered ang tanang smulod as PUM. Which Okay. is good. Kaya hindi mag-lockdown mo. Iban ka pamangkot ng haway patatiya ka lockdown. Di sa hindi ko anong lockdown kung ano ang community quarantine. So may perhaps sa imo program, ang lockdown niya, tanan kita, hindi nagbibiyak ko sa laita. Mahuwag kita nga, everybody. Yes, sir. Wala siyang lockdown. Aha. So, hindi na siya ilaw-laho. Ah. And kung mag-lockdown, government ng provide sa imo pagkaon, may madulong nga dahil sa Balay mo? imong balay mo, which is very costly on the part ng government. So, amo na siyang lockdown. Ang community quarantine, sa imo lang community. Okay. Pwede ka gyapong kagwa, pwede ka kaubra, pwede ka kalagaw, pwede ka business as usual. Mm. But, wala sa may makasulod, wala sa may makagwa. Mm. So, kung taga-Bacolod ka, hindi ka kapatalisay, hindi ka kapabago. Ah. Kung from northern part ka, hindi ka mo di kasulod sa Bacolod. Sa Bacolod, Kung yes. sa southern part ka, hindi ka mo di kasulod sa Bacolod. Even ang community quarantine is not that necessary and not that good. Mm. Diba? So, it's better na masyal quarantine ka. Amunin nila kung ano lang kakatuan. Okay. Hindi ka maglagaw. Amunin doon yung pang may cancellation kita. Si Mayor Ping, hindi siya naman executive order pa kung executive order Ah. na ginabawal na ang public gatherings Okay. and public activities. So, amunin yung mga measures ang ginimo sa city, early
closing classes, wala siyang graduation rites, wala siyang fiestas, parang wala siyang gathering, parang hindi maglapta kung yung kasyo may araw. Okay. Pero, ini mga pasahero. May masukot kita gali action art. Yes, sir. Ito na masukot kita siyang disinfect siyang aton una anay ang kwan. Ang aton government officers. And I think, outskirts sinada kasi sa mga public places ng merkado, public plaza, makapulit na siya. Yes, sir. So, ining mga abot, halimbawa, no? Ining mga taga Manila, naga-start o nagatrabaho, and then, matingwa ang magabalik diri sa aton sa Negros and Bacolod, bangod sang ginakabalak nila, ang ibanti, basi matak-an dito sang 1 month nga community quarantine sa Manila. Sir, paano naton i-consider ini sila? Ining mga nagalalin sa Manila? POM. POM, person under monitoring. Yes, sir. Kung nangyara kita gina-require nga mag-fill out sila siyang self-declaration card. Okay. Nagbutang na ang addresses nila mo. I think may instruction na si Gov. Lacson nga ang tanan nga taga-Bacolod may arak na ito na sa yatag na sa Bacolod, kung taga-Talisay ka, hatag mo na ito sa ila, kung taga-South ka, taga-Sipalay ka, hatag mo na ito. Nga muna sila nagpululit dito. So, ang ato ni D-Hertz, amon ni by download mo na sa city, akad municipality, sa barangay, kaya nga mo si nagpululi. So, consider sila persons under monitoring. Okay. Now, Bacolod City, kumusta subong? May ara kita latest. May ara kita latest nga sa PUM, Pilak Bilog, kag sa PUI Vice. Well, ang latest to, ay kusubong siyang update pa, but tatlo ang PUIs na ton. Okay. I think nag-apat. Nag-apat na. Sige, nautod ang linya ni Vice Mayor Elcid Familiaran, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, alas 8:20 na. Aksyon Hotline. Now, ang ginagamit sa Malacanang, especially President Rodrigo Duterte, actually, ang gigamit nga term is not lockdown, no? Kundi dito sa Manila, ang hambal niya, community quarantine. Ibaluon tani man sa aton, kung anong latest, diri sa Corazon Locsin, may ara pa. Vice Original, utod lin yata? Yes, Knark, last Friday, may tatlo kita ka PUMs. Okay. And 19, tatlo ka PUIs, 19 ka PUMs. Okay. But I think, ay ko kapatid, may isa nga man nadugang sa PUI, and may apat nga subject for confirmation, naging dugang man sa PUM. Okay. Makabalo ka ang centralized ng paggagat sang aton datas So, kagabi base na download na sila. So, lapot na siya sa aton City Health Office, then naman na i-report ni Dr. Grace. Kaya kabalo ka may protocol na siya gina-follow Ang tanan tadi nga PUMs, PUIs, saka to na isbabaw, report ka to sa region report sa national, then national mo ma-download. Okay. So, anyway, sa Corazon Locsin, may arapit na bilinda ng mga PUI, sir? Normally, action admin na ang aton sila nga declaration, ari lang din na-admit sa mga hospital sa... Ate, sa sige. regional hospital kami ara. Ay, sige. Hopefully, ini sila, after sang tani may baluan na kumera na result, kaya maging negative, parang nga daw, wala nagkita worried, Rias na gross ka Bacolod. Keep praying for that, action Okay. Nako kasama ang bulag siyang pagpangamuyo. At suliton tang kooperasyon siya. Tanan. Very important na siya. Sir, ang DTI, mangin part ni, ipatawag ba ninyo so that makabulig sa monitoring on the prices sa mga basic commodities, sa mga goods, no, kag mga ginabaligya, alcohol, ning kido sa ila pa man under ini? Well, tanan, sir. Ang aton DTI may obligasyon, aton Price Monitoring Council sa Fidad may obligasyon, even ang aton barangay officials
Okay. Kung may nakita sila din nag-hoard, may nag-overprice, then reports lagi sa amon, reprimand na sila, or even confiscate sa products. Itaguan mo dahil mo ya for purposes na maka triple income ka, paano siya ng may penalties na sa directives niya, President Duterte. Okay. Sige. So on that note, Vice Mayor Elcid Familiaran, sir, thank you so much for the time. Good morning. Yes, happy weekend sa atong tanan. God bless aton ka more power sa programa. Aksyon Hotline. Vice Mayor Elcid Familiaran and the chairman sa gintukod nga Interagency Task Force diri sa Bacolod City. Now, mauhimo basang resolution ng City of Bacolod partitioning mga puwerte nga pagtimbuok sa presyo sa mga balaklon halin sa alkohol, no? Nginang kinanglanon gid ba sang pumuluyo bangod sa isyu sang COVID-19. May ara gid yan negosyante sa gusto tagag sa hindi nga bintahuso. May ara gid ya sa mga negosyante nga instead nga magpaminsar nga magkabulig sa ila isig kapariho, ti ang ila ginahimo iya tinunto. Aksyon Hotline. Mayara naman ining panibago karon nga Executive Order number 18 Series of 2020 nga karon nga adlaw ti amo ning pagwa sang Office of the City Mayor an order suspending the holding of mass gatherings and public events involving a large number of attendees in the city of Bacolod until further notice. Aksyon Hotline. Nabutang diri aring kaundan para at least maintindihan nyo na lang. Whereas Section 15, Article 2 of the Philippine Constitution provides that it is the policy of the state to protect and promote the right of the health of the people, whereas Section 16 of the Local Government Code states that every local government unit shall exercise the powers expressly granted, those necessarily implied therefrom, as well as powers necessary, appropriate, or incidental for its efficient and effective governance, and those which are essential to the promotion of the general welfare. Whereas on March 7, 2020, the Secretary of Health confirmed the local transmission of coronavirus disease 2019 or COVID-2019 in the Philippines. Whereas on March 8, 2020, the President of the Philippines issued Proclamation number 922 declaring a state of public health emergency throughout the Philippines as he considered the outbreak of COVID-19 an emergency that threatens national security. Whereas the World Health Organization officially declared COVID-19 as a pandemic on March 11, 2020, citing the over 118,000 cases of the infection in over 110 countries and territories around the world and the sustained risk of further global spread. Whereas on March 12, 2020, President Rodrigo Roa Duterte has approved the upgrading of the COVID-19 alert from Code Red Sub-Level 1 to Sub-Level 2 and place Metro Manila under community quarantine. Aksyon Hotline. Whereas recognizing the need, dahil lang, doon na kayo containment measures and necessity of maintaining social personal distancing to prevent transmission of COVID-19, this is one of the reason nga mo ning desisyon karon kag executive order sang alkalde, executive number 18, nga nagaprohibit o kung nagadumili sa mass gathering that includes sa mga misa. Na? Mass gathering, social events, barangay fiesta, prayer rallies, school activities or gathering, public or private, sports activities, amusement, entertainment, and draw large crowds, mga bulang, konsyerto, hindi pwede rallies and assemblies and other similar activities. Tigin pagwa ini,
today, March 14 of 2020, Aksyon Hotline. bilang protection man sa public. Now, bangod sa nga sitwasyon, actually kung maglibot ka, magadto ka bala sa mga department stores, sa mga grocery stores, mabakal ka alcohol, mabal kang bakal ka alcohol, laka na lang makita mga 70% nga alcohol ang content, nga babakal mo. In fact, kuhay na gidya, porte, kag pati sa pagkaon, grabe, subong ang baklanay. Aksyon Hotline. Ang tao nagpanic because of COVID-19. Now, hindi kita luyag nga ang sitwasyon mapalala pagid. Naamo na ang mga authorities ang ginapahambalta. Pero sa sining nga sitwasyon ang masami nga nagkabilin sa tabtaban, ang mga ordinaryo nga mga mamumugon kag ang ordinaryo nga pumuloy nga pigado nga bisan butang ta pa may panic buying, way man gyapon mahimo kay way man niya kwarta. Aksyon Hotline. Tiga panic katuod, pero way ka kwarta, paano ka makabay? Ay kalain. Online sa hotline. Joining us this morning is Mr. Winnie Sanso of the Gawa, and at the same time, the Asianing Labor Representative sa RTWPB. Sir Win, how are you? Good morning. Yes, Art, mga agasimo, no, na binigay sa aton mga tagpalamati, labor sector, no, bahin sining epekto sa COVID-19. Siling ko gani, ang mga may kwarta iya, pagkakita nila sa sitwasyon, doon nagalala ang sitwasyon, dayon nila pinangumpra ang sa mga ilang sining galamito na rin sa pagkaon, sa alkohol. Grabing kumpranay dayon, ting gina-consider dayon ina nga daw ga panic buying. Ti kita nga pigado sir kapin pang kumon ya nga mga hand to mouth combat nga mga empleyado sa pribado nga sektor. Bisa na ano naton ka panic kung kaysa di man kita kabay kay way ti kwarta sir no? Amo gani ang kuha niya ang pigado ya panic na lang kay wala na buying mo. Way ba kayo nagbakal? Alangan mo na pa kayo to sa department store? Yes, no, that's correct. We appreciate the effort of the government in doing some concrete measures, no, in order to prevent the proliferation of COVID-19. Pero abisining ilang mga community quarantine and all other measures. But whether we like it or not, the labor sector, the ordinary workers are affected already, no? Number one, tungod sining mga paniraman sa mga business establishment kapag hina sa negosyo, di kundi may ginatawag kita mga flexible working arrangement, no? Reduction of working hours, rotation of jobs, and compressed work week, no? And other mechanism. So it generally reduces the income of the workers. Okay. Kulang na nga daan ang sweldo mo, buhinan pagid, ang pamangkot sinati din mo na kwaon, abi kung sa isang semana, kung 6 or 5 times a week ka nag-obra, 3, 4 na lang. Okay. Din mo na kwaon, hindi klaro ang hambal sa gobyerno, labi na gid sang social security system, na may unemployment benefits kuno dapat klaroon nila. Ano ning unemployment benefits na ginatawag nila? Ano ning economic package? Sinong mabayad? SSS o kung ang employer? They are referring to workers who are being laid off. Di karon abi ang mga workers yang again quarantine. Sinong mabayad sa ilan nga inadlaw? Amo lang isa ka point ka gusto ko i-raise imo. Ano matabo sinay karon kay way maplastar ni sa mga mando ngin pagwa sang gobyerno ta i-quarantine ka nano matabo sina Ti ang guaya no work no pay. Wala ka man wala sang hindi ka mag-report, wala man ka sang sweldo mo. That's why tani ang government may intervention actually. May mga mechanism sila nga dapat how to provide supplemental income for those workers nga under quarantine o kung na suspitsuhan abi nga COVID-19. Kamanti, paano karon ang akon nga pamilya, ang akon kabataan, if there is no food on the table, anong iyambal ko? Kasi ang akon nga purchasing power na-reduce na nga daan because of the reduction hours of work, COVID-19. Di karon dugang ano pag di quarantine mo kuya, wala mo sang income, kundi gutom mga akong pamilya, no? So kinanglan tani konkreto bala nga guidelines sa gobyerno
para maalay balang ginatawag naton art balang ni kahangawa no sang aton mga mamumugon labi na gid ang mga kubos kadang mga pigado. Pasalamat kita kay Negros and Bacolod, duway pa nag-amuna, no? Sa Manila pa lang. And hopefully, hindi na maglala ang sitwasyon. Na inang may mga magpositibo, kay klaro ho naton ang Negros and Bacolod is still negative of COVID-19. Now, may mga ginamonitor lang, may patient under investigation, may persons under monitoring, pero we are very thankful nga until today, as we speak, why pagid siya nagpositive sa mga examination, Sir Winnie? Di ka pa salamat kita sinano kay man in the first place nagasiling lang ni sila lockdown. Pero ang lockdown niya is kuan ining may negative connotation art no. Magsiling ka nga lockdown kinanglan will thought of ang plano. Okay. It should be implemented by competent people. Kay man kung hindi mayo ang pag-implementar sining lockdown, ang resulta yan chaos and confusion mo. Okay. Like kay naging mention mo ang ang may panic buying na o may hoarding na. Kung matabuin we cannot prevent unscrupulous traders no Yes. and businessmen to take advantage of the situation. Actually, nag-take advantage na. Tiyan mo ni dapat bantayan sa gobyerno. No, kag sang aton mga pulis kag military, kaya man ang kaluluoy diya sa imo ginahambal balaart nga ang mga labing kubos kag labing pigato mo. Ang lockdown niya hindi ni kay siling nga daw medyo masikat. Ang lockdown niya guwas ni knockdown ang kuan mo ang mga workers kung ilay patuman. So nevertheless salamat kita nga sa Bacolod wala pagid sang serious pagid nga kaso that would prod the government to issue a lockdown. So, the government in the national level, actually, Malacanang may nagamit sa tinaga nga lockdown, no? Siling nila community quarantine ang himuon namon diri sa Manila. And why nila gina-consider as lockdown? Galing tayo siling ko, magamo na nga sitwasyon that nobody can enter ang mga dumilian na to. Magluwas abing ang mga nagatrabaho kon wais ang flexibility sang time no, although ang iba hindi man taga Manila dalin pa sa iba na probinsya naga travel kag magkadto sa ila trabaho siling ko galing ina mga bagay kun mga consideration nga dapat siguro matadlong gid sa national government kung paano ina sila ma-regulate o maplastar sa gusto sa insaktong perspektibo nga hindi man mahalitan. Pero sir, hopefully nga ang inyo hanay sa gawa, magamonitor man sang estado kag sitwasyon sa mga mamumugon bilang protection because of this COVID-19 nga issue. Yes, kag ini balang equivalent to lockdown naman mo bisa no Manila nga ang sa Manila bala art. Okay. Galing kasi ang natawag natong lang euphemism. You have to use words no nga hindi mahadlok ang tao kag hindi siya maapektuhan. So nasiling ka lang community quarantine. Pero kung may restrictions ang travel kag ang delivery sa goods o services apektado, in general apektado gid ang tanan. No? So ang ginatawag nila community quarantine sa ako niya pagtanaw as a matter of personal opinion, equivalent man nagyapon sa lockdown, no? Okay. Which to be explained by the government and to create measures para nga hindi pagid kita ang fear, no? Ang tao medyo mag-subside. Yes, sir. So, on that note, Sir Winnie, salamat ki sa time. Good morning. Good morning and thank you. Aksyon Hotline. Mr. Winnie Sancho, Secretary General sang grupong gawa o General Alliance of Workers Association. Kay Sir John Anyo, actually Sir John Anyo, nagkitay kami nagligad sang BMP sa Lakas. Kahapon, yesterday, dira sa kalanaan ni Mrs. Siling ko sa iya, supposedly may interview kami, siling ko sunod na lang guro nga mga inadlaw Sir John o kung nagamonitor ka dira. Aksyon Hotline. Kay ini gusto naton nga ang tanan nga komunidad, ang tanan nga sektor may baluan nanong sitwasyon na subong, no? Nanong sitwasyon nila. Now, diri sa aton sa Bacolod ang isa lagid kapasalamatan nga at least negative kita gyapon, no? Negative gyapon sa ginatawag nga COVID-19. Kag way kita nagapangamuyo nga may ara siyang isang magpositibo
Ang kaso diri sa aton kay ina mong mabudlay. Aksyon Hotline. Now, may mga individual nga nagasiling, inita na niya, padugi, ini siyang amo nga pungso do, para nga may purpose ni sila ti inatanan, lunsay mga allegation, inatanan, lunsay mga nagaguluwa nga ma-issue, pero ti ang realidad sini nga kung matapikan ka, ano kita kanda? Ang gobyerno nga na nagambal, nga hindi kita ya preparado. Aksyon Di Hotline. karon matapikan kita sini, mano ang himuon, ta mo na balang ang mga sitwasyon. So nga ato na lang, ang akon honest to goodness nga opinion naman kung anong ginahambal sa mga authorities sundon ta. Kung anong mga concern naton nga dapat ma-provide o matag sa gobyerno, obligahon ta sila. No? Kung ano naman ang bilang proteksyon sa aton, kapin pagid sa makubos, sa mamamugon, amo na yung aton atindiyon. Aksyon Hotline. Because at the end of the day, sa mga pigado kag sa hand-to-mouth combat nga mga tawo, may COVID-19 man kagwala, sulungon nila ni sang sa mapatay sila sa gutom. Aksyon Hotline. Realidad niya. Reality would tell nga ini nga mga tawo, no? Ang kamaturan amo na siyang magapakita nga bisan ini nga mga tawo bisan ga risgo o kon may risgo sa ila paglibot sa mga pangabudlay nga ang ila kaunon sini nga udto, ang ila sini nga tigangon pangitaon pa sa dalanon, bisan ano pa nga pamahog sa balatian, may giraman sulungon ni nila ya, agon masudlan lang ang ila tiyan. Aksyon Kaya Hotline. ma-self-quarantine pa ni sila karon, hindi sila magalakatiyog da. Sa sulod sang 14 dias, basi kon hilway ka sa masakit, pero way ka naman ginhawa, kay way ka sang ginakaon. Aksyon Amo Hotline. na yung masubo da. Kag dapat ipakita sa gobyerno nga ining mga bintahuso nga mga negosyante dapat hatagan gid leksyon. Leksyon nga inang pasakaan kaso, pang-aristohon bangod sang ila kinaiya. Aksyon Hotline. Daway nagidya konsiderasyon. May aray ang mga negosyante, no? Ang ganansya lang ginapaminsar, silkuari man nga batasan nga dapat niya sa sining mga tao sulod sa sako, bala kag higtan ang sa ibabaw nga porsyon, kag latiguhon. Aksyon Hotline. Ano na yaman, doon ay nagiging mo konsiderasyon iya. Lani Tolentino niya, good morning, Aksyon Art. Si Kenneth Valenciaga, panghagad sa mga pe. Ron Bautista, good morning. Jocelyn Kalamaan, Mahinga Aksyon Art. Lilibeth Ninya. Ya, okay lang tani, may mga bata ako mapuli, karon from Manila, masugat kami. Hindi na sila pwede kaupod sa amon. Thank you. Pwede sila kaupod, pero ti persons under monitoring gani sila. Aksyon Hotline. Ang problema sina, kung persons under monitoring sila, ti self-quarantine for 14 days. Ay, no? Aksyon Hotline. Winston Lobaton, Aksyonard, Patami, Kuliog, Mitchell Tuangki, Gapamati Isubong, Mary Jean Carbajosa Vergara, siling niya, good morning sa tanan, God bless us all. Harapan si Rans UMBA, Emba siguro niya. Jan Acosta, good morning. Hulat kag sunod na lang sa ipagwa nga IRR, kay tanan nga agency concerned may mga measures nga pag-mitigate nga sitwasyon. Amo na, good morning dira kay Tito Amic Garcinego. Kumusta ka mo sa London to? Aksyon Hotline. Sir Roger Montalvo, maninoy may nga dira. Elizabeth Malacag Gamala, monitor your program especially to Malacay family. Thanks and God bless, more power. Ispi Lantapi Garcia, good morning man. Siling niya, kaluluoy ang daily income lang like driver, e-bike, sikad, pagka-income mo palang pagbay, pero wala na may mabay, bisan gabay nga alkohol. Pasulabiho na yan nilang alkohol, karon ng ilang tiligangon na biya. Aksyon Hotline. Elizabeth Malacag Gamala, salamat. May Marga Berte, Amorske Firms. Sir, kumusta? Ang inubulang tada. Aksyon Hotline. Harapan si Shane Hinshaneo, Hapitan Adela Gamayaw. Hello sir, pagpamati kami diri sa Nigaran. Pagpamati ko na sila. Salamat gid sa San Vicente Village. Thank you so much. Harapan si Ron Bautista. Nya nagpanik man ako, sulod man ako sa mall. Igo ko nagbayad, way ko gali kwarta.
Ay, nagpanikid ko. Ay, lain na mo nang hindi amayo. Aksyon Hotline. Pulo na kanong itip di. Ay, sus. Sa London, wag kalamatay siling to amik Siniego. Halong na kamo da. Salamat, gid. Joaquin, sa Guy Junior, taga Mulila, good morning. Portia Pamilyaran, Madam, morning sa imo. Aksyon Hotline. SP Lantapi Garcia, John Liado, Araman si amigo naton Julius Dagatan, Erlinda Soriano. Nya monitor lang ko monitor lang ko kag regards lang ko skando ni. Paano naman sa Manila mahirap pa mga magwa sulod. Siligya. Chili Pepper, Kim Shastris, Marnit Jan Grigas Abilida. Giselle Itabag Alvarez, Araban si Bibeth Lobrigo Chavez. Miel Rose, Dory Malonis Ilovera, good morning. Kenalon Sagay, Herna Pamplona Las Piñas. Juan Zuniel Timalayang, ang kapitan sang Barangay Kabug. Aksyon Hotline. Monitor man siya karon nga aga. Lipong, Barinchopoy, magbano siling niya monitor lang ko diri sa Macau, China. Morning na si mo halong ka. Bro Jesse Dikilato, John Renel Sustinto, mapisan nga pulis sang Station Number 5, good morning. Kag sa tanan, ng Station 5 PNP personnel. Juna Palier Soriano, diri sa Kuwait, lockdown na. Nagtaas naman ang epekto sa COVID-19. Halong dira, nasa tiya ko. Aksyon Rick Hotline. Labuson, Tol, morning sa imo. Glenn Hordan, dira sa Pungso de America. Kas, halong kamo. Lutay White Fang, shout out diri sa Tangob, Bipat on duty. Andrew Juanitis, on duty kamantoy, morning sa imo. Salamat sa pag-monitor. Richard Arsenio Cobol, good morning. Thank you for listening. Dikagon BCPO, Ellen Caborobia sa Japan, Dingdong Guzman Severino. Sir, good morning. Rosan Ilomba, Lahay Alfred. Uy, si Idotog ang monitor. Aksyon Hotline. Amuan si Glenn Talafiero, so on may agadi si Dula Kapatsiko Santuya, Araman Juna Palier Soriano. Sige, salamat kita sa tanan nga mga nagamonitor. Honey Lane, Himina, mayong aga. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette,
and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19.
Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being
is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect Sa mga kaaksyon naton nga pala nga nagapadala sa ila mga mensahe karon nga aga kay Josephine Morillo Sibel, Toto Kirby Federation, good morning sa imo. Randy Laustica, Jennifer Joy Escabarte, morning man. Attorney Arnel Lapore, thank you for listening. Aksyon Hotline. Ayos kay Ile Guerrero, karon na lang ng iban guro nga mga parts ng inyong mensahe. Aring good news, because of the COVID-19 bala, kung nadakpan ka sa LTO sa operation nila, kaya may ginpagwa din nga advisory ang LTO o kon memorandum, ang pagkolekta sa penalty, extension sa validity ng driver's license, registration, kag pila ka mga permits and clearances, at mintras nga ginkuaniho, ipaklaro ko ni karon sa regional office, sabi ko na matabo niya kay halimbawa diri siya dito sa Manila, starting tomorrow, no, may community quarantine. Ti sa mga probinsya yan matabo sini. Kay address ni all regional directors, all assistant regional directors, operations divisions, regional offices, kag iban pagin nga mga district offices sa bilog nga Pilipinas. By the way, ang LTO gali sa Region 6, bago naman ang regional director. Abi ko si Attorney Gaudioso Hidospan, tayo yun na to after YC niya, permanent na nga regional director, ay lain naman gali subong kapungko. Online sa hotline. Pero dire kita anay, kaduan naton si Mayor Salvador Baring Escalante sa Cadiz City. Perti man tong pang-spray sila sa mapampubliko nga lugar, na? Musta yung operation nila starting Monday, ang sa City Hall nila na sa Cadiz City. Kumusta ayan man? Attorney Vicente Sani Pitieri III, good morning. Mayor, may ngagasi mo?
May aga sa aton taga Palamati sa Subong Nadlaw. Doga paos ka, doga ubukaw? Bago lang ko na inom tubig. Itong kinakulbaan ko, basta may mag-ubo ha. Saling ko, na si Mayor nag-ubo ha. Bangod sing COVID-19 bla, saling ko do, magsakay ka sa lakyan. So, mong kabalo ka, Kuya Mayor, magpuli ko, mag-commute lang ko mo. Si Mayor Bading Escalante, kung magkuan, ha? Di ko isa bala mag-ubo ka, mga pasero, gumalikid si mo. Saling ko purti man yung resulta sa COVID-19. By the way, kumusta? Nakita ko bala sa inyo, ngagin post no sa Facebook. Diyo may mga nagpanglimpyo na kamuda, Mayor. Tell us. Well, actually, starting Thursday, ligan at daw, nagkuha na kami na pang amat-amat kami disinfect. Nakikabalo kami mga PUMs, mga kami na persons under monitoring. Okay. Muna silang mga halin sa Manila, halin sa Guabra, nagapululi. And just to be safe, on the safer side, okay. may mga sprayer kami na actually intended yung mga sprayer kami sa mga agricultural farms. May Okay. pahatag sa agricultural farms. Yung power sprayer, no? May mga makina. Yung mga 14 sa kilo. Isiling ko to sa aton City Agriculture, so ulamon, amen, yung DRRM. Okay. Pang disinfect ni naton sa tanan na public places. No, ginunagin naton itong market. Kabalo ka market naman, medyo daan-daan naman, dahil ito kasirado bla. Hindi na ito mahulat na mahalin ang if ever na may ara, mahalin. So, kinuna natin ang public market, ang public park, public playground. Today, sa City Hall sila, no? Government offices, kaya wala opisina. And hopefully kung malapot nila karon sa hapon or buwas, sa mga schools naman kita. Sa mga schools naman kita. Kung maubusin nato ng mga government facilities o institutions, masulod kita sa urban barangays. Kaya rin barangay, ikit-ikit niya, pang disinfect mga nato ng mga kanal da, mga dalan da, mga, whatever, no? Ang bus terminal, tirahon man nato, no? And ang St. Anne Medical Center eventually tirahon man naton, pang-disinfect man naton. As of now, as of yesterday, we have already identified mga 47 naka-PUMs. No? Ano yung nag-travel sa kuha na nag-abot sa aton, so under quarantine sila. And that's why nasaling ko, di na mag-ulat kabe, kiti, di takbalo. Correct. We might as well be ready. Kiti ka barato man lang. Isa ka litro na tubig, 15 to 20 milligrams na sunrox. Maka-disinfect na. And we have the manpower and we have the machines. Okay. Gingamit ganin namon tong fire truck namon nag-spray bla sa mesh. Gingamit man to namon para mas dako-dako pagid ang ma-cover na area. So we are ginapakita natin sa pumuloy, we are on top of the situation and hindi kailangan magpanik. Okay. Now, why man niya panic buying pada sa inyo, no? Wala. Bakit ito buta-buta pang mga malls, mga grocery stores? Kasi kulang, kwartagro, ibakal sila tanan. Ito po, well-stock ang mga grocery stores din natin. Bagay. Bisan anong butod ka panik kung wala ka kwarta, yan, no? Kabakala biman? Wala may panic pero wala buying. Why buying? May kung pwede na nga mga mulot ka lang to, no? Kaya lain na yung istorya. Pero anyway, amo nang mga measures ginahimo ninyo. Sining mga POM na siya, kundi diri sa amon sa Bacolod, gina-monitor gini sila and gina-prohibit sila nga kinahanglan di maghalak-alagaw. Tisil ko damo ka dan mga tourist spot and destination sa imo. Dasin ko base ko ning mga nagalabot sa imo da maghalak-alagaw bla sa mga tourist spots or destination sa Cadiz. Well, correct na siya. No? There are, so isang kahapon, nag-convene ko sa aton COVID-19 na task force, kaya may mga reklamo na sa akon, nakalapot na sa talatapan ng isang aton City Health Mayor's Office, na may arak niya POMs na hindi mapunggan, kinakadlawan na nila ang mga BHWs natin, mga tanods natin na implement. That's why ginatawag natin kahapon ang PNP.
Kaya na-identify ko sa doon, tatlo man lang to silang daw medyo matulutig ang ulo. In pakatuan ko pulis kahapon with a strong word na it is not for us, it is also for you and for your family. No, so I hope na pati kasi medyo may pulis na to. May pulis na to. Kasi ko sa pulis, sabi ko kung hindi siya magpati sa imo, ano ang imunta, na ito ngayon, tinakot ta. Hindi ko dito na ipunta, basi wala, basi maglalaptan ko na sa police station. Tinatulali, sulod mo sa police station, karon na ka pating hipi mo ba siya mag-police balayin lang na? Precisely. So, what we did, what we will be doing is mabantayan na lang sila. Sulod sila balay. Okay. Self-quarantine sila dito sa balay. Every day, morning, kinakuhaan na sila vital statistics nila and afternoon, twice a day. Aha. Yung mga nagakuha na sila sa, nag-monitor sila everyday, protected ba ni sila, Mayor? Yes, may ara kita na ginagamit na mga equipments. Pero ang atong PEE, inindang suit, dalawa na pagit kaabot, the mask ni, the gloves, may cover sa mata and everything. Okay. Pero wala pa ta PEE, gagawin na nila na for the meantime, magkatapos nila cover, labas sila. Na palaban or i-disinfect. No? That's it. Pero hopefully by early next week, maabot na ni atong PEE, kaya kadugay mga bo, nag-bidding process pa kita. Declare sa presidente, nag-direct purchase na ito. So, muna na basi maabot na ito. Di ka muna bakal sa to sa mga suit nyo sa China? Ang isa na itong supplier gets his stock from China. No, ang isa man niya may araman sa UK. UK? Kalayo, mas yung nabaklan ta, no? Galing kalayo to. Most probably mauna ni abot ang from China. Ay, dilain sila kay why biyahe aeroplano? Actually, there's a may passage kay subong from China to Hong Kong, and Hong Kong, Philippines. Cargo ship na ni cargo plane. Cargo plane. Ginaalaw na iya sila kay nakarga na iya guro sa mga kwan mo, no? And they will be allowed to yes, mga pagkaon, mga isda, mga mag-ship out na isda to sa buhay sa Hong Kong mo, from the Philippines. So, muna yung mga tanong nakargahan, ang pasulod sila, di mga goods. Okay. Mga goods, mga medical equipments. Sige. So, anyway, Mayor, finally, siguro ba may tugon ka sa mga taga Cadiz City? Mga fiesta nyo dati sa mga barangay, guro, ay naginiya? Well, actually, sa tanan nato ng mga sports activities na inline, so kung sa summer, ganito mo na sports activities, ipang cancel ko ito tanan. And mga fiesta celebration, mga induction ceremonies, cancel tanan. And ang graduation will be per room basis. Kaya I believe ang aton SDS, School Division Superintendent, has already instructed na tanan ng final exams for this calendar year, or for this school year, ihatag na sa Monday, Tuesday, and Wednesday. After that, wala na klase na yun. Graduation rites, activities, hindi pagitugutan? Hindi pagtugutan. Ang graduation lang last day of school, or after exams, pabalikon kabataan siguro sa school kag ipangatag ang card per classroom. Ay, sige. On that per note, classroom, or pwede nila pick up on sa school, no? Aha. Mayor, salamat gid sa time mo ginatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Morning sa imo. Yes, thank you also Aksyon Art sa kay na ginatag mo na pagkapaaliton man kita no sa mga announcements naton sa siyudad ng Cadiz. Salamat kag mabuhay ang siyudad ng Cadiz. Aksyon Hotline. Alas 9:12 na. Siling nita may honsay, siling niya Aksyon Art Love Gid sang Dios sa Bacolod. Amo to galing agin ba kay wash out ya ang higko kag germ siguro ni no. Basi na anod tong virus todo di imo tingog sa Patricia. God bless City of Smile. No, God bless dira sa mga taga Patricia Homes sa aton mga kasimaryo, mga kuandira, no, mga kaingod dira. Good morning sa inyo. Moises de la Cruz, Attorney Arnel Lapore, Boy Julingo. Morning. Erwin Gonzalez, kamonitor man si Chaber Hit. Morning, the President is positive daw with COVID-19. Why? May balita na daw siling ni Bongo niya. Okay na kami ya. Sige kami ya. Servisyo gapon na. Eljan Bailang Gagumban, good morning. Araman si Benji Bernardes. Good morning, Action Art.
Monitor lang kami sa vessel Encio Maru, greet lang ko di gali pamilya Bernades, Dulyosa, Mama Juliana, kag sa asawa ko nga si Maria Elena Bernades, dala sa Minalbagan, ang nagpamati gid permi Aksyon Radio. Salamat gid good health and God bless ka Aksyon Radio. Sa imo man, God bless. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on
the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the Provincial Novel Coronavirus Task Force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the Barangay Captain, Barangay Health Workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation.
reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. This is your Governor Bong Lacson. Ay, nagita tiyempo. Gusto ko pa, pero damo patani sa mga, ang iba na mga update, no, sa mga balita naton sa Bacolod City Hall, mga crime stories, mga development sa investigation, karon na lang sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Canton. Aksyon Hotline. Ato lang reminder sa inyo, RI, para makabulig kita i-remind, makabulig kita sa inyo para mangin handa kita nga atong lawas ini mabakod ang immune system kag resistensya. Dapat ang produkto nga aton ginarekomendar gid sa inyo ining makabulig gid nga napamatud-an ang kapektibo. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Now, Dorel Cabato. Kung naman Aksyon, Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting